Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut yara ek senduk tengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kom nala dah. Yap sama nama ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy lepi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka NEET. Ka National People's Party NPP Umroi Block hakalai photri ujema aja penreu kala pediang sungbaha ya kasamla napi shisha marweng bat ya president ka UDP Umroi Unit uba Vincent Nyanglang kibla penyeso syaka NPP ringkat bat kispa angut ki nong kersan bat ki nong kit kambah khmat e kibla mi no na ka UDP kasamla napi shisha marweng kibla aireng haka election MDC arja pesan na Umroi constituency na ka tiket jongga UDP kala depan penyeso elade syaka NPP haka ar penyotri urempang arja penreu henry hakni la pediang sobhaya ka syaka NPP ringkat u presiden ke UDP na Umroi bat ki dekhot lam bat ki nong kersan ke UDP haka jingalang ka blalong haka snong Umroi nongra ya ki nong lam bat ya ki dekhot ke UDP la pediang sobha da presiden ke NPP Umroi Block ba daman bat lamare ringkat ka jing sakilang u chief advisor ke NPP Umroi Block ba ngai lang dahar bat kiwi-kiwi Nomor Indo besar Cleverson Rumbai Mr. 9 Star Shadab Mr. Sunday Sim Kibaladab ban pendang kin yang berhajuk mah yang lang hajuk Mr. Welbon Masyering Mr. Frederick Tron Mr. Ban Halang Pangkiu Mrs. Dolly Syatran Master Ines Durong Master Overcome Pariat Mrs. Ailinda Renhang Master Finance Rumbai Yaga Yin kasem Yagayo Kakot Yakasnong Katau Yakamtam Hakaburam Kako Nada Dak Dagi Jin Snow Kaman Henry Bakasuki Kira Tulino Ba Kibun Man Kilong Kumi Bet Kilong Pa Namar Babun Sini Kilong Pa Kide Gitri Kaya Henry Kerendang Pada Dega Kumi Dega Kitri Nggak yuk dikrik oleh berbagai kerendang sekalian sekamon. Nah kemana bagai ini belum demi kami be. Namar hageriti justru jongi dikasih kara diboy kiwat penar badan bor jadi ngabe dulu. Kira apa tu dia kan nombor lewan rak. Kalau rak benar dahun kata long kita. Kega kepa igilong kubi Bandu igilong kepa Wat non sobhe dia kata Idon igilong kepa ibadon burung sisya Ngai idon igilong kepa kebesulong dan kakli Kerendang tadi kakli Tempai dan makakat sebabnya Dengiwan ai kata kejang kamon Bak kejak kamon Dan Yasim benta Saya senpat Ya, LD NPP sipon kami tangga kepol jaga MDC nama ruwai persakurin anu jala na orang buat kur sama habsong kan mik saudara tengah klemik su wadi persanu nada ya tu hi lampet MDC pada menjadi galalik kiran hadu hi lampet persana ada nama ruwai persakur bat persakurin Ba't yang kena feel baru ini orang duduk warna saya ngan mixu sana dulu. Nama way di persakuran biasa mereka persa. Way buat persa ukun jung tai. Saya nak feel sini nak feel lagi pencala arsin. Sampai cakap nak feel lagi. Mereka klub lah balik yang nama kita tiga yang kita ker yang nak. Nak kerbat tapi baru
Ipaiba kelepoy hanya kelemat ke babenta, hanya ke Janmil, hanya Malaysiang hanya Pulau, hanya ke Jingkeman, hanya Wadil Nuslap, di ukur nak kerdok nak kumur timra ke bahasa Supi sudah donto, ngait bini isur itendam Jingpesawa, ya kebabria slow toy pediang lem. Hagagi alam juga warna ketubur supengkor yang abon bat ya kan. Hingga la persang ben nyai ya ketegaling bat ngaken mau ba da ka sentur juga si kentin dulu dalam kawakti di banyak ler de bunyi di bala kelandang berkiap ler bunyi haga MDC election begile yelap kang baban kawakti yano tenaga gan juga mungkin mau kawakti dengan kaya juga masuk plan si bunle kani gede kamde jeung perkar ke bukdak Kamduna sansin rusin nilai isong pekat. Bat kino punya naga eksekutif jong katu kekenut jengi barang habangiru mentaru kamdi tangkane namar barang nilai yagun pelat lima asupan khot barokai nilai dan gawe ke jemut bat nyoi bakun kelidar wala dadang kena amkenaro nyoi ba katur sekemat katwa ban roy ban par ban saindur dia ke konsumsi. Di halong katakan rin mga kabakado ni Omto rung siya pi tela rung siya state to likpek siya tu kadun ayu siya tu plang jangam mo langyap mo gini kitay te sewan ya tu biya te hadin ba ila rung mga kaparti nga ikundu isin yo emule stay siya ekor te nila ong ba nila ay ban hadin naturo nila ngilong meeting biyang ban penting na ba kamde kam simet kabaro Nirung kum ka kenhun. Nidon la ka jong kamde ka daw simet kamde ka daw juno. Na ka punta ka royo pa. Ban sandur ko sensi ban sandur di kistong itaw ni ong kani ka de galenti ko bahatam bang di dunia. Te ko please budo pilap dia sabay ni himundon re sipun ege banya re. Ipor kinandon ipor bani sandur yang punta ka lawe jong kistong itaw ko di rundon. Ay kublay biyang sa isin ya ibu kapati yung mga ilang berbaik layron lang balik kinupit kamparo kaj yung ka NPT nila so kuben bang nila iharong kuluk hadong milimir ko pit gilok kipriang mo kipriang arnut mo kipriang musim mo ingin berkat hagar ko kipriang de kublay sibun ya kipriang ini Tibet dari ilong ibanang kena ibanang dikertaro. Kamnyar bangin lap. Ya gilidar gibala banle kung baja kanike kam negesu. Irung mai hastet bad ialam sindon yagi kinhundung ikung ba ile ito sa tang sowei uska terimo. Tagalong kapapla kanike sngiyengi. Tengah nagaling kajonga kung utray jong kani gayeng bat kung balaong doy MLA barim jong kani gatan bat wala manong ro ubawan ra no kong ya NBP haum ro kot nusi ha day mga tengah ngasngaw ka Jingkeman kajonga ko pamenta ngasngaw kabangam snola sa batay amarlakat kitu gisnem ngibengilayay ngimpat juyo ban perung lan ban priang ya gawai ke parti cisin pediang lagi sepangut kinongrung ke parti zongi. Kenai ko blay yai kong da fimerwain badi ginong tre jongi gilidar jongi bubu Vincent ibada ifralog ibarim belar ai ke Jingkren bat kamtam gidon hijongi ibadon matngi haka MLA kabaladep babon giru lomba Hendrai kumbaong ba haka MDC kadon galing iya bakalakran hang tu hang ne gila kam tun gila kenria gila lek ke UDP andai ka jing sngo kumen manta ka sngi ayo i gila wan biang caka parti MDP gila long biang gawai kedo gawai ke snam kum mangilaju ya trai hagi por baladep kijong ba welbon kijong romba snong kijong rongba senang palui, kijong mahek lobar, kibapun kini kerongba kibang amla banjir kerteng.
ibado kelibar ter kunta dah henrai kani galong nganget kajing wan kajong pi saka parti kajong ni kamdei gabapi wan tangan kadau gabapi itenat lene i bhul yung raman bai lene ke bis ngo jaga ye kajong ni kajing wan kajong pi lamba pi yo i kajing trei jong ko sarkar MD itu kum babaro pitep narai wing nagi khon samla ibadat tam menta hate ni kenti kabaladak be khon ya ke election wan ngam shim shong that ngala perkhat kumno bengin ya pen be shae nilet bat kumno ngila bantai ya gane ko umroy constituency banga kum ko we khon samla ken thai ngadoni kaminsim ko jing smokya kaminsim ko jing tikli na ka benta ken ko umroy constituency kadai hagata ka nongam kabangilay siyang ban perkhat bat kinong kersyan kinong yalam gijonga hak parti kabaga ngadon ka parti kabarim ka parti UDP ho na aku ble bakilala ban ay ka tiket kajonga ban aku ble du ka parti NPP bakilala ban piang subha yang walang imla bandan lang hakapor kabanga marung syaga state henry ngada ba kaminsim ka jing smoke men bakila bandan ringkat hagani ka por hagani Umroy constituency ke beit ke jongi. Hapren ke jingya linti bun iding pengyang di bangi kendo. Henry habangi wan syakawe ke parti tungin long kaweng bangi nyetay bangi nyepinjong gan buram yai MLA jongi hawar hajar apupra. Bani haban sedang ngado kanya kenti ke bamenta. Haban penjong gan buram ya i candidate MP i jongi i Dr. DRL Nonglai berkederu ke semi-final nakabenta ke final election hajar arpupra daka jingis nokti ke jongi ni kirmen bat ni kular bangin yetre ringkat bat pi MLA bat pi ginong ketkam bat pi mima bangin yo banwanra yang jingjot dan burom ya pi hajar arpupra ngin ay dikti ke diang ngin ay dikti ke mon nakabenta ke ni ke election ke bansawan ke bangi ngin yo sasisen ban sinshar ya kene ke jela ke beit ke jongi namdon shibun di kenten bangan kran ndrei ngasik dok ngakir wiang ya pi iwe kinang kershan ke beit ke jonga batu minya trailang da kemensim ke jing it da kemensim ke jing ya teli da kemensim ke jing ya tepriu teble am baginya thawi ke jing baka jongno ngala benret hagarata kmat jongpi ngala don kinu ki jing bakla hini ben pen shai batu nginya trai de jing snu tho jingmat om bangin snudan ke jing pher hapreng jungi iwe ni ngi dai ki brang shurung tu pen halenti yangi kumno bangin trai ngilong ki bakloy ki bangin snap ngilong ki bakloy bangin trai bani kular bangin trai hado bangin de yo ya ka thong jong ke jingjong Namar bagbaro kini ki prolog ki prajor ki hagini ki por ki snem ki baladep ki don na ka parti UDP ro gare ka parti ka besun raplang bat ka government ka jongi nado basdang ban form ka MDA 1 nado ka MDA 2 ro kane ka UDP ka debehi ka prolog dane upara ne ka para ka padon bahit pani ai kitilang ban dia tray le ban peniat ka state tengah gini kepor, hadap jing sokben hado karta badiro, ngapedeng soba, ngapedeng buram, welcome yopi syaga parti kejongi ke National People's Party, apa ke umroh constituency, but nado mentah kesgi, nane sekhmat, gini along yajo yajan, gini tresitom, bat mensim. Hot mentagasgi kat ningut bapilaya don hangne ban sakhi ye kata kajing IT kajong pilene bapin I kata kajing kersan bapin I no ye kajing kersan kajong pil ka parti NPP kat ningut piadon mentamine dep kani ka program pinye sigi ki sem ki jong pi pin ong ki bahi nga sem ki jong pi pin persotho ye ki nang bagin wan ban kersan sa ka parti nginam ong retang na benta kani ka MP by election hado ban poi
Ya ketika tam begini le beng ya general election kata gede usna marza arfu pra ni le beng ya ka MLA election ka bansawan. Tengah gede ke por sachi sen nga pleng buram pi bat kumba putih bi ka jingkhang jong ka National People's Party ngambang ratang apa umrah konstituensi sikwe konstituensi ro ka jingkhang ka plebe hirang hang lamanta ki lok ki jor ki panwanrung. Tabangalang ya pi pat kawai ya ka jingkhang ban pelait parti kilok ki jor ban let kamjuk plere am plere ka jingkhang jong NPP ka jingkhang jong NPP ka plebe tang ban penrumi kilok ki jor hande ban let sabar ta kam syara namar ki don ki kerwot ki basa hapreng tengar wa kan mes ka mege por aga jingi trelang mga baru nga kum MLA jong pi bat me pi ngin ya tre sitom borba bat kum pi kum bangalong ngau priu Mder ba yaro elede ngau briu balarit na balarit tam bapudi sano piiro kare de hamadan ro babiang bet segidukan ro babiang bet selengkar ro babiang bet kumta sano ro babiang bet wat nam sneure wat nam so ba kata kajing ikendo le ban phone mele kalong ka PM kam de ro kumta na ne sakmat na kanu ka kam bapidon kajing elam jong idodo na pisisa marwen kanu kajing don kam ka jong pi Soba, the phone day, the Piwana day, the long hill, and the Piat Lamba, Ikong Napisa Marwin Ro, Kakamba so. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.